أقرباؤنا ومحيطنا الاجتماعي وأهالي قريتنا ليسوا بوطنيين، ولكن هناك ميل وطني لدى شبابنا. أخوتي وأخواتي يؤيدون النضال. عائلة زوجي أغنياء من الناحية الاقتصادية، وهي عائلة ذات بنية إقطاعية ولكنها ليست وطنية. تاريخ مثل السموح بشعب وصل إلى مرحلة فقد فيها بقية الحقيقة وانتهاء من الناحية الوطنية بشكل كامل، وتمكن حزبنا من إيصال هذا الشعب إلى المكانة التي تستحقه، وأوضح بأنه انبعاثات الشعب من جديد بعد أن كان قد سلم كل قيمته الوطنية والذهنية والروحية وحتى مطامحه إلى العدو. يتطلب مسؤولية كبيرة ووعي ورؤية ثاقبة للمستقبل وتضحية وجسارة كبيرة وعزيمة لا تلين إلى أن الشعب الكردي الذي ابتعد عن لعب الدور الوطني وتحول إلى تابع للعدو وتم تصفية تاريخيا من قبل القوى الحاكمة وفقد وطنه، لم يستطيع أن يفرز المثقفين والقادة من بين صفوفه بالشكل المطلوب. فقد تمكن حزب بكتي والقائد أبو الذي خلق هذه الحركة من قلب هذا التطور السلبي راصدا على عقب لصالح هذا الشعب في مواجهة حقيقة شعب ووطن مفقود. إن هذا الشعب الذي استيقظ من الموت كان قد وصل إلى مرحلة قد فقد فيها إنسانيته وعصر بذلك الشعب إلى النصر والتحرير لا يتمكن رؤية أي حركة طبقية أو وطنية وصلت إلى النصر بمعناه الحقيقي في التاريخ بدون قيادة القائد، هو الذي يمثل التجديد والتطور المطلوبين على أعلى المستويات، وهو الذي ينظم كل جوانب حياته حسب ذلك الشعب وبشكل ينسجم مع فكرة المجتمع الجديد والإنسان الجديد، ويرى مصيره في مصير ذلك الشعب، ويعيش الأمة وأحاسيسه ومطالبه من الأعماق، ويتحمل مسؤولياته والممارسة العملية من أجل تحريره في أعلى المستوى. نظرت الوصول إلى تحقيق الثورة على طريق التحرير الطبقي أو الوطني، حيث لا توجد أي رواسب لسياسة الإنكار الوطني ولا للمشكلة الشخصية بهذا العمق الموجود لدينا، كما لا توجد تشويه في تاريخهم كما هو حاصل في تاريخنا، كما أن جنس المرأة لم يتم استغلاله بهذا الحجم، والظاهرة الدينية أيضا لم يتم استخدامها بهذا الطراز السيء كما هو الحال لدينا. تلك الشعوب كانت تملك ردة الفعل حسب وضعها الموجود، حيث كانت الحرية والمساواة، كما أن قادتهم كانوا يستمدون القوة من مثقفيهم الموجودين لديهم. یک فیجنین کرد بویه ایلاما برخودانه بسی یا درسمیه. بسی بری حوالی خواه سید رضا لهبری ایریشین قرقرنه این دولتا ترک برخودانه که مزن دن دست بکرنه. هرچندی دولتا ترک دراغاندنین خود قالا برخودانا جنا کرد بسی نکر بجی بسی دی برخودانی ده دبن بلا فران ده حتی فیشک خویا داوی لبرخودا و شهید کته. بسیل درسمه دبه افسانه یک آبر خودان و جسارتی. دما دجمن دکه و درسمه بسی خود سپیره چیاین ولات خواه و شردکه. دما گلین وی خلاص دبنه بجاری بکه وران ایریشی دجمن دکه. لی دما دزانه وی ورگرتنه دبیجه
هون نکارن من بساغی بگرنه و خوش زنارن ولاتی خواه دا آبیجه و شهید دکوه. بسی جبو جنین کرده این وکا بریتانانه دبه الهاما رادست نبونه. وک ظریفه لکوچگیری و درسمه بو نشانه یاده کوشینه. دما دناف برا سال 1918 1921 ده لهرما کوچگیری سرهلدان شده به. ظریفه یاکو بری حوال خواه علی شیر را بچکا لدیجی میتنگران اشار دکر و ده همان دمیده لدیجی پولیتیکاین خارج این داگر کرین ترک را تیکوشینه که به هم باد دا مشاندنه دبه سمبولا جنین کرد این دیگو شهره. لیلا قاسم لباجار خانقین باشور کردستان چاوی خوال جیهان هفدیکه. جنک ویرکو جیهاتی بو. جبرکو رژیم عراقی باجار قلادسی بمباران دکه و ده انجام و بمباران ده گلی کرده تی قتل کرن لیلا قاسم آکو خواسته بالی بکشینه سر کمکوشیه لدیجی گلی کرده و چند هوالین خواه بلافره که رواندنه. ده 24 نیسان سال 1974 ده هاده گرتنه. دما کلشکرین عراقی لیلا قاسم اشکنجه دکنه و هاجه ده پرسنه. تو چما کتی ویریه؟ لیلا قاسم جوان را دبیجه. از نکتمه ویریه. از ده ویریه ده چی دایک بومه؟ زینب کیناجه زیلانه ده سال 1972 ده لگنده الماله یگریدای ملتیه هاتیه دنه. مالبطاوی جعشیره مامورکیه. زینب کیناجه پرورده خواه یا سرطایی، ناوین، آمادایی و زانینگهه لملتیه دخوینه. دشا ریبری و شیورمندی درونی یا زانینگها اینانیه دقدینه. لنا خوشخانه یا دولتی یا ملتیه وظیفه یا تکنیک سنه یا ران تکنیه دیگه. زینب کیناجه دناوا مالباتا خوده آزاد مزنده با. کردیتی و چپگیریه ده سالن دویستانا آمادایی ده نازدکه. و ده زاننگه ده جی تبگرک کرد هر کود چه بالا زینب کناجه دکشینه و حسکرن آویجی مزنتر ده با. به ویگر ماهیه ده سال 1994 ده لعدنه تبلی خباتن گفت با. و بقاسی ساله که لعدنه ده ناوا گفت ده خباته ده نشاندنه. پشتره زینب کیناجه سال 1995 لهره ما درسمی تبلی ناوا رفین گریلا ده با. ده ناوا رفین گریلا ده لگوری دمی بره کسایت خو باشتر ناز دکه و گلکی پیش دکه و لور ناو زیلان لخوا دکه. زیلان به کسایت خو باندوره که مزن لدردوره خو دکه.
زیلان دما لی درسیمê gerîlatî dikir nameyên weke manîfestoyê ji gel û rêberê gelê Kurd re Abdullah Öcalan re nivîsî. Zîlan di nameyên xwe de wiha dibêje. Di sala 1995 de ez ê tevlî nava Refên Argekê bûme. Bi demê re min li gorî berê di geleke aliyan de xwe nas kir û di hin aliyan de ez pêşketime. Ez dikarim bêjim duwarê îdiya biryar bûme. Moral û zelalbûnê de min hêz girdi. Zeynep Kınacı ez zîlana ku ji zîlanê mame. Wexte li meletiyê qeyseyan çîçek vekirin bi sod temerîne. Soza hatin xwendine êşên xwe di dilan de veşarbû. Sala 1972 Deniz û hevalên wî hatibûn darvekirine. Mahîr û hevalên wî hatibûn kuştine. Çivîkan zûbar kirin û birîndar bûne. 14 salê di ser heft iqlîman re koç kiribûn. Mirovê zana dema li ser şopa windakirinê li serkeftinê digeriya dîl hatibû girtine. Zarokên înkara mezin bibûn rojên pîrozbûnê. Xwe winda kiribûn, qêrîna tolhildanê ya Dêrsimê hatibû jibîrkirine. Piştre min mirovê ji amarayê nas kir, min xeyalên xwe di wexta rojavabûnê de dilê xwe qurbanî riya wê ronî kir.